Rusija, oblast Kaluga, selo Trubeckoje. Crkva rođenja s visokim zvonikom. Ovo je stepenište kojim se penje do zvonika. Stepenice su drvene i nove. Arhitekt nije napravio stubište od opeke. I pričvrstili su ove drvene stepenice gdje god su mogli. Ružno i nezgodno. Ako su ove rupe napravljene za pričvršćivanje podnih greda, tada je visina sloja niska. Samo 1,5 metar. Niša za gredu treba biti ravna i pravokutna. Moderna drvena greda i stubište. Ovuda je vrlo nezgodno puzati. Penjanje ovim stepenicama prava je avantura s akrobatskim vratolomijama. Ne izgleda kao unaprijed dizajnirana niša za drvenu gredu. I ova strana je nepravilnog oblika. Bubanj kupole hrama. Stepenice i pod od svježih dasaka, nedavno napravljeno. Gore su ostaci starog stubišta. Vidi se da su niše za grede plitke i krivudave. Nemoguće je umetnuti pouzdanu debelu podnu gredu u takvu nišu. Međutim, rupe za ograde su ispravno napravljene. Rupa je glatka i duboka. Ovdje je sigurno umetnuta drvena greda pravokutnog presjeka. Ali ovo su rupe za pričvršćivanje ograda ili za štitove koji pokrivaju otvore zvonika. Na vrhu su ostaci starog drvenog stubišta. Napola truli komadi drveta. Stubište je izvedeno po unutarnjem obodu zvonika. U zidu su izbačene rupe za grede. Krive rupe s neravnim rubovima. Na rubu je ostao mali komad cigle. Staro drveno stubište. Vidi se da je naknadno priložen. Čudna rupa za podnu gredu. Ne poravnava se vodoravno s rupom na drugoj strani luka. Arhitekt je sagradio visoki zvonik od opeke. Ali nije napravio strop i stepenice do vrha. Ove rupe su ostavljene za pričvršćivanje skele. U zvoniku uopće nije bilo stepenica.